بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bir vaqtni bir faqir kishi masjidda o'tirib duo qilar ekan. Ya Rabbim, menga mol ber, aqsham yo'q, rizq ber. Kundan kunga kelib duo qilib o'tira bu. Hozir bir boyga tishga kira, masjidga borib faqirni top. Tiga keladi, boy faqirni ko'rib ayta, "Senga yordam kerakmi?" U ayta, "Ye, kerak. Anar tiga boyingda beraman, ularga rizqini da, oshasini da bera." Ham ayta, "Ikkinchi kerak bo'lganda menga kel, yaraymi?" deydi. Tiga ayta, "Narsaga men sening yanına keleyim. Men o'sha yangadan Allohga murojaat etirman. Ul bit seni bunda baribir ketirishak." Qardoshlarım, turmushda turli ishroqlar bo'lar. Qay bir ishroqlarda kishilar yanına kelib yordam so'raysan, agarda tilasalarda yordam eta olmaylar. Mana shu problema, shu hasratni shisha olmisha, qardoshim g'afu et, buldira olmayim deylar. Ne için? Çünkü nindigina eshik bo'lmasin, ul eshikni faqat Alloh subhanahu va taolagina ocha ola. Shunqa agarda Alloh tilamasa, nindigina kishilar bo'lmasin, ul eshikni ocha olmaylar. Ikkinchi yoqdan ko'pmi kishi tilasa-da senga bir eshikni yopirga, agarda Alloh taolo ochib qo'ydi ekan, bir kishida ul eshikni yopa olmaydi. Allohning ismi Al-Fattah. Aşuşu, eshiklarni aşuşu. Yani aşab bizga. Allah subhanahu va taola'nın forması, mana bu ismning formasi kishayta turgan formada kelar. Agarda tam bir tapqir aytam, Allah subhanahu va taolo biror eshik ochib qo'ysa, ko'pmi kishi jiyilmasin, u eshikni yopa olmaydi. Ham mana shu eshiklar orasidan birinchisi qardoshlarım, u Allohning marhamatligini, ham Allohning rizqini eshik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta, "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmetin fela mumsika lah." Allah kishilarga ochgan rahmatin bir kim de tutib qola olmas. Fatir surasi 2-oyat. Agar Allah subhanahu va taolo senga mana bu ne'matni belgiladi ekan, bir kishi de uni yopa olmaydi. Agar da Allah subhanahu va taolo mana bu ish senga bo'ladi deb belgiladi ekan, bir kishi de senga qilmasha ola olmaydi. Agar da Allah subhanahu va taolo bizga sizga nasib etdi ekan, masjid tuzirga belgilab qo'ydi ekan, siz tuzisiz deb. Demak, ul bo'lashaq bir kishi de mishayta olmaydi, qardoshlarım. Agar da Allah subhanahu va taolo biror rizq eshigini ochib qo'ysa, nechikina kishilar tilamasin, ul eshikni yopa olmaydi, bir kishida, bir jinda. Allah Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şunu ma'lumat beradi. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak. Bil degan qardoshlarım formasi arab tilida fa'lam. Ul bulayna teoriyada boshlarına tututugal. Ul yurak bilan ishonu ul turmushga kirtu degan. Mana agarda kishi shulay ishlasa, turmushina biror diniy qoida kiritsa, demak ul bila uni. Agarda kiritmisha tilda najirsa, bilmaydi demak. Fa'lam bil, agar butun kishilar senga foyda keltira biz desalar, jilsalar shuning uchun Allah yazmışa foyda getire olmaslar. Fa'lam walau ijtama'at alan yadurruka fi shay' lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu lak. Bil, agar butun kishilar senga zarar keltira biz deb jilsalar, Allah yazmışa bir kim de senga zarar keltira olmaz.
Карас ничек безне Аллаһ Тәала тормышыбызны җиңеләйтә. Нәрсә генә кеше сөйләмәсен, нәрсә генә эшләмәсен, әгәр дә Аллаһ язмаса, бер нәрсә булмас, кайгырма. Фатаваккал, Пәйгамбәрбез әйтә, Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, фатаваккал алал хайй аллази ла ямут. Бер кайчан үлми торганга, мәңге булганга Аллаһка тәвәккәл ит. Кешеләргә түгел, Аллаһ субханаһу ва тааля тәвәккәл ит. Тәвәккәл дигән сүз әлбәттә сәбәбен дә кыл, ләкин нәтиҗәсен Аллаһ субханаһу ва таалядан көт. Тормышта әлбәттә кардәшем төрле проблемалар була. Әгәр дә кешегә мураҗаат итен булыш дип айта, мин сиңа бер кайчан да булышмым дисә, анарга турыдан-туры булмаса да ишеңнән үзеңә сорау бир. Кем әл-Фаттах? Кем ишекләрне ачучы? Аллаһ субханаһу ва тааля. Шуңа күрә әгәр дә менә бу кагыйдәне аңлап тормышыбызга кертсәк, шын күңелдән, йөрәктән ышанып яшәсәк, кардәшләрем, бик җиңел, бик тыныч йөрәкләребездә булачак. Бер галимгә сорау бирделәр. Син ни өчен шундый тыныч? Әйтә, минем ризыгымны беркем дә ала алмый икәнлеген карас. Белдем. Ягъни тәҗрибәдә күрде, тормышта да күрде, ышанды йөрәге белән, күңеле белән, бу белде аны. Мин дә тынычландым. Шуңа күрә кардәшләрем, бер кагыйдә әйтәм, исегездә калдырыгыз. Чын күңелдән шуны әйтәм, тормышка ышанмагыз. Тормышка бер кайчан да ышанмагыз. Тормыш кайбер ишакларда ялганлый. Моны булмый, тегене булмый, бу булай, бу тегеләй. Тормыш, кардәшләрем, тормыштагы тәҗрибә, имеш-мимеш сүзләр безгә карата ялганлыйлар алар. Аллаһка ышан. Тормыш әгәр дә әйтсә, менә бу ишек ачылмый дисә, ул ялганлый. Әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааля теләсә, ишек ачыла. Бер секундда шикләнмә. Бит безне яратты Аллаһ Тәала. Бу кагыйдәләрне тормышка салды Аллаһ Тәала. Кун фаякун, бул һәм ул була. Икенче кардәшләрем бик яхшы ишек. Аны рус теленә тәрҗемә итеп тә булмый. Бәрәкәт ишеге. Бәрәкәт ишеге, кардәшләрем. Үзегез, монда нескәмеләр бар, монда тегендә үзегез, пожалуйста. Бәрәкәт ишеге, кардәшләрем. Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Валау аннал ахлал кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Авыл әһелләре иман китереп, тәкъвалардан булсалар иде, хакыйкатьтә без алар өчен күк һәм җир бәрәкәтен ачыр идек. Ал-А'раф сурасы 96-нчы аят. Ике шарт. Иман ва тәвәккәллек. Иман, тәвәккәллек белән плюс нәтиҗә нинди? Бәрәкәт. Иман, тәвәккәллек, нәтиҗә бәрәкәт. Кайбер ишакларда кешедә миллионлаган акчалар бар. Ләкин муллык юк. Җитешлек хисе юк. Булган мал белән разый булу хисе юк. Һәм факирлектән курку бар. Кардәшләрем, бу бәрәкәтсезлек дигән сүз. Бит кайбер ишакларда без табын алдында утырабыз, беразны ашап алабыз да туклангач, нәрсә генә булмасын табын өстендә ашыйсы килми. Бу бәрәкәт. Кайбер кешеләр ашыйлар, туклана алмыйлар, кардәшләрем. Бу бәрәкәтсезлек. Шуңа күрә, кардәшләрем, әз булса да бәрәкәте булса, моллык, тынычлык, разыйлык күңелдә булса, бу инде, кардәшләрем, иң зур байлык. Шунарга динебез иретә. Ләкин шул кызык, Аллаһ субханаһу ва тааля бөтен нәрсәгә юлны ачып, кайбер ишакларда бәрәкәтен бирмәскә дә тиеш. Исегезгә төшерәм. Әнә теге имансыз булган кешеләр, Аллаһының зикреннән бурылган кешеләр, динебездән киткән кешеләр, яисә килмәгән кешеләр. Аллаһ Тәала алар нишәтә? Җәзалыймы? Шул ук секундта җәзалыймы? Юк.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayta: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Felemma nasu ma zukiru bih, fatahna aleyhim abwaba kulli şey." İsке düşürgen, yeyse zikirni, Allah indirgen ayetlerini unutqaş, biz alarga bütün nersege işiklerini açıp koyduk. Nerse ettiriysin şunu işler. Lakin bereketsiz. Hatta izâ farihu bima utu akhadna baghtatan fa idahum mublisun. Birilgenge şatlangaç diye Allah Teala biz alarını kütmegende tutup aldık hem alar ümitsizlikке düştüler. El-An'am suresi 44. ayet. Kay bir şaklarda kişi aldığına. Allah subhanahu ve teala aldığında kişi günah kılgaç Allah Teala şunda ceza birmi. Vakit bire. Şunun bilen kişi kay bir kişi aldana. Aldana. Alik ne günah kıldım ya bir nerse bulmadı karalı. Namaz okumadım. Normal iken. Ana kadar akşa uğurladım. Normal iken buldu bu. Haramında adilsizlik kıldım. Bir nerse bulmadı iş. Normal yaşımda şu. Allah Teala'dan işlerleri fatahna aleyhim abwaba kulli şey. Bütün nersege yol açtık diye. Lakin vakit gelgeç biz onlarını tutup alırız. Eğer de Allah Teala tutup alsa onu bütün cibermi kardeşlerim. Kişi aldana. Vakit uzada kitabit. Nasıl 60-70 yıl. Alegna bit biz sizin bilen stel ostunda 21 idiriyik. Batonlar bölüp, bu vakitte baton indi tamlay bir bulgan idi. Urganга çıkıp batonlar taratasın yeşlerge ballarga. Vaynuş koyuna birisin. Alegna yok indi hazır kiyevga biremiz kızlarımızны bizning, eğlendiremiz bolalarımızны. Vakit uzada kite. Cevap da tırak kirek bulur Allah subhanahu ve teala aldığında. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta, hem bizge bilgirdi. Bit kay bir işaklarda ul bereketsizlikne tugul. Kay bir işaklarda Allah Teala birgen nimet ul jaza bulup bara. Balalar bulsun mu, mallar bulsun mu? Kur'an-ı Kerim'de ayta Allah Teala ayta: "Fela tu'cibuka amwaluhum ve la auladuhum. İnnema yuridullah liyu'azzibahum biha fil hayati dunya ve tezhaqa anfusuhum ve hum kafirun." Onların balaları, malları seni acaplandırmasın. Uz canları bilen imansız bulup ayrılışsınlar için Allah subhanahu ve teala bu dünyada balaları hem malları bilen jaza birirge tili. Et-Tevbe suresi 55. ayet. Ayda mındal baran balana okutam, mında okutam, teginde okutam, karataya jitem. To'xta kardeşim, no bir atnaga bolsa da dini bilim berinde, meşitke alıp keleyse, yeyse o'zin öğretmiken, yok endi balaga nagruska bola bit hazır okutsam. Bulay da bitni kuni bo'yi o'qib jiri bit endi. Nihoyda dini bilim beremidi men anarga? Yari kardeşim, bir 20 yıldan so'ng u senga birer kompaniya bilan tanışıp, karatesin da ishga tushsa tinna qaytib. Konfusun da ishga tushsa, agarda sen dini bilim bermasan, agar da o'z vazifasini o'tamasan, u bit bizning g'aybimiz. Agar da zo'riskach bola bizga o'rsizlar ayta ekan, agar da biror noshar fi'llar bizga qarata ishlar ekan, qarindoshlarim qorik o'zi bizga, biz ul bola oldinda o'zimizning vazifani o'tadikmi ekan? Biz onlarga bolashaqda Alloh turunda, bola aniyatchilarning hurmat turunda, Allah haqlari turunda anlattıkmı ekan? Agar da anlatmagan bo'lsa, qarindoshlarim, bu bizning g'aybimiz. Ul bolaga bir kimda anlatmagan bo'lib chiqa. Shunga ko'ra o'zimizda g'ayb bo'lacak. Şul bulması için hazır başlara gerek anlatırga. Bağlar üstü ekan unuqlarımız var, unuqlara gerek anlatırga, unutmaska. Bet kubu biz bunga kunda babayım iretti, daim iretti deb iriyiz. Sen biz de ireti alabız, lakin kubrak. Çünkü hazır şara başka. Namazında, zikirinde, Allah turunda da anlata alabız. Allah'a şükür işler açık kardeşlerim. Üçüncü işi kardeşlerim, ol İslam'a yürek aşı işi. Bu indi bir zor nimet. Bunun turunda yaşkanımız var kardeşlerim. Ayaklar, kollar da, zihnin de, akılın da bulatırıp, eğer de İslam dinge yol açılmagan bolsa, 60-70 yıl bu dünyada rahatlanıp yürürsen, lakin ahirette mangılikte azapta bulaşacaksın.
Ләкин әгәр дә бу дөньяда аяклар булмаса, куллар булмаса, җиңел дип әйтмим, авыр әлбәттә. Аллаһ Тәгалә безне дә, балаларыбызны сакласын ул хәсрәтләрдән. Ләкин әгәр дә шулай булса, ләкин иманы булса, 60-70 ел авыррак булырдыр. Ләкин ахирәттә, мәңгелектә ул кардәшебез рәхәттә булачак. Аяклары да, куллары да булачак, иншааллах. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fema yuridillahu en yehdiyehu yashrah sadrahu lil-islam." Kimge Allah teli to'g'ri yo'l, onun ko'kragin islom uchun ocha. Al-An'am surasi 125-oyat. "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Payg'ambarimiz aytadi. Kimge Allah iyilik tilaykan, ona dini dürüst anlawun bire. Dinni dürüst anlawun bire, kardeşlerim. Шуңа күрә бу зур ниъмәт. Дингә киләбез, бер галим шундый матур сүзләр әйтә. Бөтен ишек алдында ширатлар ди. Бөтен ишекләр алдында ширатлар, колбаса дисән инде шират булып чыга. Ләкин ди галимнәрдән белем алу ишеге алдында шират бик әз. Кардәшләрем, бүгенге көндә спорт чарасын бик каты күтәрәләр. Спорт кирәк инде ул. Ләкин андый дәрәҗәдә түгел. Иң зур дәрәҗә нәрсә алып тора? Кем? Пәйгамбәрнең варислары кем? Спортсменнармы? Юк. Әйтәм, спорт кирәк әлбәттә. Ләкин Пәйгамбәрнең варислары ул галимнәр, ул дини белем, ул белем. Шуңа күрә белем алырга кирәк. Спорт да булсын, гаиләбез дә бар, эшебез дә бар. Ислам динебездә уртан барга кирәк. Бусы да кирәк, тегесе дә кирәк. Әгәр дә хәлал икән, Аллаһ рөхсәт итә икән, белем ал, иран, дини белем, дөньяви белем ал. Ләкин дини белем ул беренче булып тора. Аны алсак, үзебез бәхетле булачакбыз. Кардәшләрем, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрберебезгә дә менә шул бөтен ишекләрдән Аллаһ Тәгаләнда кирәгә насыйп иләсә иде. Ризыгын да, мәрхәмәтлеген дә, бәрәкәтен дә, дини белемен дә, динен дә ихлас күңелдән әйтеп, тотып динебезне Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә ләззәтләнеп бу дөньяда яшәргә насыйп иләсә иде. Һәм киләчәктә дә хисапсыз беренчеләрдән җәннәткә кергән Раббыбыз һәрберебезгә дә насыйп иләсә иде. لا إله إلا الله العظيم الحليم